Satama Ghana for dead doom for moon. Light ye dundum ni ade na ye nti obi a ho no mo. Wo mama mahama wiye. Amanfo otunufo no ye say. Wana anwe da say obelusu. Na papa we papa bi no onwo no so nsem wo ka. Papa bi no onwo nsem wo ka. Wo de wasem kwa wiye no. Me de me nsem kwa wiye no papa bi no wonwo asem oba beka no Kumase ha. Wonwo asem oba beka no Kumase ya say. Na futuo nsache nipa. Eje senso hwe na eya na madwen ya me se ensem bi ankrofo bi keka no e bia obatan a okwa ware ase a wonche no tuba nche wonua medase okay yetufu atie se yetufu atie anye saa wobekọ ante ade yetufu atie na swantie ni onwam na tikopo abrantie yetufu no ubetie na atumi aboa wabrabom atimi aboa wo daache no efiri se daache asetenam na edene no yetu nifo no na oposa no baabi enu nti yenhwe ne yenti afutuo emfiri pani ho yehwe ne yenti afutuo emfiri akoda ho na afutuo eni atenatene kamatumi akakora no a enipa ya brabo ye furusa ne nyinada afutuo ankasa eni ye mano a ye de enam wiase enu ti se tie futu a ebe ya tratena ma ya brabo ye tie futu a ebe ma ye nkankro ayefe papa ye kwa homa no so na ye ne ye tiefo enso enko twetwe nkomo 0551931931 0548931931 hello Oforisuo Berema Keadu Berema ne munya fo otomrosie apatongen karo enka so mode demo dia ma mekasa we ne munya fo amonti ase no mongo Facebook e wo Sompa monfa mo phone na monko o de no so mo bo Sompa aha we na bo Sompa na 3.1 FM on Facebook wa dem de ni we de yeah Papa, you know what you have to phone now, me. Omaton Canada. No, clear a foot to it, dear. Yes. A friend of my shade, you may be happy. The Armanding clean down of the mate, you know. The dear, okay, share program, I said. I never told something now, also be so. The dear, much young for. But in the fact, I can't wait, and we're going to get through. And came up to me this side in black. They said they're 2 on the year. And careful to dear. A year, a cool, a back. Well, when careful to know. That's it. Only ever to the house. Papa down for I meaning to. Okay, my care the gas of in court. No, my council ready, right? So, Yamenka, I will be. Yaja, what dear mammy. Hey, dear, is that why did not tomorrow? Yasa, Ketwa, don't castle, why did the Sabano, why did Nampa? And the after now be more. Our Massa Masu Kuku drew. Wakai. Makai, so you are winning me tea. Yametiase. Hello. Hello, Kasacheba. Yes, sir. We are wow, you have to go nationally. Oh, you boys said, ya home, I'm so atamako sufi. Tell me, catch a phone, my yaba, father, can I get a phone? Hey. Every person is coming, boss, here, do that, and you're very sick. It is in your phone. Jo. Now, the work of the Monday moon, so by your no more blame. What about Sangaso? I don't know by day, I'm Johnny by any time. You said any by your waha. Mo, Yamichamu. Now, the Yami Pate, Sompa, Maba Maya, any money, any papano. Maba Maya pa, you need to be over 3 or 4. But when you may send the night, the radio to your papa, your sisters are. On the 3 or 4 Abrabomo, I see a baby, yeah, they are 90.
Efuto bia ni wo se di kakra se obotom na fa ko didi o. Efuto bia ni wo. Abaiwa. Uma mi true for say. Unim say ehie nye. Nya bote na kofu. Nya bote na so edima. Ujimu fa no pa enume no beba. Uma mi ka oh ma. Buda mutama chemo. Ene o mo ni dana o. Ma mutama chem. Unim say okoko na asu. Okoko na asu na unim say uji hu steady no. Akasebe siso. Sana uhu mami abro ma unim say olu de wa anya abai wa da no. Abai wa mami aye bi ten yo. Eti kai hu say ye two for na o ya hu say utie no. E ma nsu eya na Friday to come. Friday to ni come a obia hu ana obo e se na e bobo no. We butu na we butu. Ba wo sa na djuma. E me bia ni over the butu sao. Okay. Ti e ma no ya tumufo a mutie ya tu ya fedi. Okay. Hello. Ogogo Pacho when Awaju which money small boy carpenter on Pontin. yo. Ogogo ofitu man ti ni mrevinti abaya bi twi e mani ma me bo me tema me ho. Yeah. Odia mi se ejuma foforo na makofa abaya ile etumofo etumo so amma me batiri so kakran na me ma so. Ogogo mani ba mo na se na ma be yen se na yeche. Hey. Ya me jefu nka mi ogogo ma futu de na tie na mesre mi ni anu na nto mi se omunti afutuo afutuo ye ani shiramo be jafo. Hello. Hello, me fia ni o ni uswame. Me fia so ame yenko. Me tia bejafo nyina. Abejafo joso. Ene mire mu de wa ye tufu a wuntie de na ne wa wasam o. Anti en ka ene maba wa ne mranti aba. Utu no fo no aka na abo so bo hwema. Omo nkoso anya sa. Na nkoso esa. Na ye tufu wa ntie de na ne wa ujejirejo. Me de na nyina bi ko etumi fo me tie me jira da bi na mu so obi tu obi fo na jina wa tie bi na me ko. Sa pepe. Asa wo ya wotu wa na sa wuntie futu odi a. Eno an makai bi me da ase. Abrewati ase u 50 cedi na de boa sompa chede na ba. Yeda se sompa chede no so wa ye krado bia no yire de no na odi aba ese fatase ebodin a ebebo no kama ebre no so a na yenya bi nkoma nyanka awisia ene ema kunafo. Hello. Good evening. Maje so panipa u free udin de say. Yo, what do I know ma unya bema asole bani mi fefi ko e fen bukanche. Na efutuo de ye pa shan se empanipo ko bu bi se ansa na adwaye na se ye fe se adwaye nsuo ebedo so adwaye na se bempadiat na do so e ka ho. Ento bi ababo brefia no de wutie futuo firi empanipo wa eboa na ewie wuye. Esan se tufu na so amfa edu ba bia na eye wo haw e de maw enu nti broni ye ka no ana ye nsua pitaduma se ne be ya ese ya ye betumi aye eye futu so man nsua ko mutumi ye ka se broni ye ka ni egyina ho etu da sani bi wa da so so ntie futu no na mi nim ni pa ya wo ye wonyame enka mo na wo nshira mo. Amen. Hello. Oforisuo bema. Panipa ne pom te say. Oforisuo amafo adom ehoye. Na mo so e ai gyina na so sabe enkra no ba ma ho no ohene ye hwene ye na ubu baby se 20 no ngoma tikopo nyeza ye me se wa wenti enti no ngom atukro me se una uti ya enki nya ngom emo me se wa wenti nti onwam watuko yenya no bedase. Okay. Yedase. Hello. Hello. Panipa u free he wudi de say. Bacha me de na ma problem ma
support Chiku Berima. Okay. That's a free Friday. Mpe Nipa yetio. Micha Asem so or Asofusuya, Chia Omina, Omukina Michio. And then the football will say, you could trade Piano, Abagina Chilean Frame, and ye Bomba Budia, and Ambabesa. And so, and I'm as 20, as far any class, and Ranti and Mama, yes, and yes, if you could trade young Fro, now the American Chilean, yes, and our Pacosa. Ah, I said, but I know young from. Enti ye ko twede ani afro also for me na so ma dro na afutu wo mu no eni esa asan ntia se no dia afo dia afo baba o ko no tum ese ne pre ene o fraud ya mo pushi bi mu fraud eni scam ni ade ade aba ta sisi ya kaka unya 50 years later day unya 70 years later day also unya 25 years 50 years twenty me koso enti future Ghana and I'll make future year to say, I'm not you over time now, 84 no, and then 96 coming year, I'm not in life now, of a room. And I'm not in Wusa, what for the Mama wants to call your response, Kasaka, and I'm a future year GT. And I remember the Chapana, I'm not in the Rabba, we see in 24 now. And I think because you have a person called you. I don't think I'm not saying I catch you home because if you have a person, I'm not saying I catch you home, I'm not being I have some more fun money than I'm not. It's not a social really, I don't travel. If you have a person that wants to share me, I'm going to be sure the bridge of Bushia. The other day, now I'm not going to be a Jamaica, about a person that actually, I'm not sure if I'm not at the K. I'm a Fabi. Hey, who are you? Hey, who are you? Papa. All he be a good because I'm not going to feel that I have for myself. I will read them for I am a for your money. A day, now, the Chia Translator for Siaka, about so much. I'm not going to go for you. No more Nika as a moto. You know, you sing at me, in your Mompire now, you see, I go for some of the best of the run of wine. It's not enough for a glass for my in your swing in a mature Okay. Hello. Of course, me. Yay. Majusu. Aboagye Nyankopon o hira bebre na anadwi. Amen. Afutuo te se nipa sunsun. Obi biara no obetima kwa ne sunsun betima ho ebeye da. Nti obi a oye odatani biara onkoti afutuo. Ofoso be mama ka bebre ma mfa kitua bi enta ho. Ahwiri kafra. Nonwatwe abo yebo awura TV no so. Yebo awura TV no so. Sompa 93.1. Sompa TV ena sabre waso wani gusu awo hwe no. Sompa TV. Asem Mpe Nipa dwumadie ena yede ebre wo no. Na Asem Mpe Nipa dwumadie no asisisam apo menteme ho ase ena empempi no woni bia sem ena yeka enunti unya sem na wode babedan ya ewo se yehwe na yepe asem no epumasibre na woso ukom adwowo se ye yade ena dane nkonua kontokuro wi ada ukom kura no a Asem Mpe Nipa dwumadi ewo se yehwe na yema wo ho etowo na enwoma eso konkai edema sansem no a ena Asem Mpe Nipa yedi akire a wo hwe yen efri Sompa TV no eso wamna samwa atrase odifo Paul Kwabena so agye na adwa wohene yire mame yebo akua asua mabronya abrewatia enso atrase kofro bofu mpa bema Osei Aboagye Oforisuo me ena medi dwumadie ho chia me chief executive producer ma dwumadie bema usu kantan kranka ko bajesi ena abrampa bema aduana ba enso ewa ha na friye enso ka ho a omo ahise dwumadie kama na nwumere efiadai yede ebre wona eboja ye na pike enso ewa ha bonkum hene wono ena echinchim emfidie emfuruma edemame David ewa ha nana Yaw enso ewo MC ho saa na Frank so ewo omo ana ehwe na dwumadie ya hu ye Sompa TV no so no womo ahise ne kama na omo de yeba kasa fonyini no so ama enwoma akonkan na afutu semua dabia yede ebremo no enafie ye futu semu a yede bremo no so yetufu atie
se ye tuufo a tie tuufo na wantie a wokɔ antie ade ye tuufo na wantie a wokɔ antie ade na afutuo no wokɔto sɛ panimu bi wotu ne bafo ana wotu ne mafo a na wodi bi abɔ koto dwem sɛdeɛ bɛyɛ adaakye ankɔma bi no watumi de abɔ bra abrante ababawa wowie sukuu no wonam bankyere ye tufu sɛ kosua adwuma na daakye bi abrabɔ yi wani anyɔ ntonto ama wo ankyerɛw enso so wo maame no papa ka kyerɛ wo no wayɛ waadwene sɛ okura nim nyansa kyerɛ wo mo wunyini ye wahu di akwa akosie wunyini ye wahu di akwa akoba ama abrabɔ ni mu ayɛ tea ama wo eno ti ye tufu a na watie aware sem no aware mu no ye ka sɛ abrante enware no ababawa we efie ho enko nanso ukɔ ware ye no ahokyere paa na wawura mu ama wabɔ asesa ewa abrabom eno ti odofo afutuo di ehu hia wo bia ni wa patratre ho esan sɛ krobia sante kotokose die wotwa sa no eduru ba bia onim sanachi akyea na ansa na obehu so wati akyera no age sɛ die ogina kyire die ogina kyire no ene die wotuufo no eni ti odofo ena nwumre masɛm a medi gyawo na yakɔ weekend si sɛ tuufo atie anya saa obɛkɔ antiade asɛm kyekyereche da proso ayede ebrew asɛm kyekyereche echepaw na efiada bia no bogya ye no ye pagya asɛm bi eto ya proso na ya bobo ho kama na ne asɛm a ye bobo ho no echepaw asɛm wei ano dene ye papa nanso wobi se eni kwan sɛ ka wiyi nwomen wobi so se ɛsɛ ka wiyi na asɛm ni nyinaa ne sɛ abrantie bi a wonne awarefuo bi atifie abrantie no onware ye na abrantie no wonne papa no a waware no omumfie no esesa so ewo fie ho ene maami no so ne ho ofe papa ahofe ekura no nya ahofe ketwa na ekoba se na wotwini mu no na maame no eye se obetu kwan enu nti enwoma opese wodi tu kwan no na obehwe na wahuhurum na wodi ahata enu nti maame no sisi ne nwoma bi ehia no a wodi tu kwan a na sabi produce and drosso enyina eka ho a wasi ede ahata ahaban ehoma no so enu nso ena ekoba se ne drosso a wasisi di ahata ahaban dryland ne so no eno ena abranti a wo fie ho no a wonne ne kunu no emfie no esesa so no na ensuo kyenkyerenche bi amuna ete aguani eno nti ema abranti no ekoyiyi maame no epantis no efri dryland ne so edikogu ne dem na de ma no yehu ne se abranti no a wono ne yire pantis ro yiyi ye no na ne bossa shorts mienu bi eka ho eno de wantumi anhu anyi na mmom maame no pantis no ena wo yiyi di kogu ne dem a ekoba se so eyampa se ewo se otimi eyiyi pantis na anase ma onyiyi eno ena ekoba se abrantie no ene ne yire no ete ho edi nkomo no ena wode enwoma no ekoma wo mo wa bra ne kunu no ehu se wayiyi enwoma no eno nti koye asem ho a ekoba se ne buofu se adenti ena ne yire panties wasi ahata na oyiye wei ene de ato ya proso se eye se abrantie no na okoyiyi panties no ana se ma onyiyi asem a ene eda proso no eno no ye kokodi dwamra ye ba ye bebobo ho ama ye tiefo ene yahwefo nyina da enso abam Sompa Foundation sabre Sompa achade na wode aba wode Sompa achade aba se yemwa enyanka emobrowafo said ye beya December ebeya ye kwakodi bronyan omo betumi adidi agu omofuru so na omo asre kama pa eno ena Sompa achade ede enam yafidie so ese omanfo se omo hwe na omo mra na omo makoye moa na enwoma enkoso toten pa na ni nyina ne se aduane a yedie ena sabre ye agye na entoma so yatumi amama kurafo ntoma
na omoso ede akatabo omoso eho na sabre no yeje emo ene anwa sardine ene tin tomatoes ne ade na enwoma ebesai de mesre wada emfa enka ho eno de ye hia na ha se kwabase sika fam obeboa ye ya momo number no nie na wo de afaso 0598 559802 0598 559802 na edin a wo de sika no ba ebeba afidie no so Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster eno ene edin ebeba na emom se wo wa chirichiri ana pincheye na wo nwoma bi na untumi emfa ma wo freye ya ye beba beje amana ye kama pa 0244 834838 0244 834838 uyi asutira ye beba aba be fa nwoma no na bibia akoso kama pa Abe Herbal Clinic Dr. Abe wo frew Dr. Sampa Dr. Sagro mami wo no papa tano so apatrapa ena ne nyoma no nyina da ne hospital no ne clinic no ewo a wodi ne djuma Dr. Abe efrew na Dr. Abe se na nwumre me kan kire se ya de bibra bia na efri utri nwi ano ekosi wo na mo wreso sa yade no nyina fabra bedano na obehwe na wasaw yade Dr. Abe efrew Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cell doctor ena enye anwumre woto enkra afre wono na eye fibroid na wo ba untumi enwo inti di ma de dia kura de wotenete na hepatitis B no kura de emfa ni fichire na hoyin heart no eye yade bia ye kan koda na ya no mo bo papa na koda wo junso kurobo ni nyina wo de fa Dr. Abe ne clinic wa wotenete na wo de amaw yakota no so apotrapa na yakosa ye ho yade na nwoma enka konkan every say nipa benya wo na efri yade 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 na yenkonkoje ayarehwe ewo Dr. Abe ho kanjin ye kanjin akalai water ewie ye bremu ba sabre ensuo wei ena kumasefo agiatum se yenom kanjin akalai water netu ya yade emfama yen eno na Dr. Otowobek say yenom kanjin akalai water ekoye nipadua mu a yade bibra bia wo nipadua mu no ebetu na firi wo kama cholesterol na agigi yentinim aboso ama entinim esisi yenom kanjin akalai water na enkotue no se baka no emma sradie ni nyina da efrintinim na emu enna ho kama na nyoma enkonkan kanjin akalai water no 8.5 9.5 akalai na ensuo na ye acid no de wo bia wo no o yare yamkuro osa na osa akonom acid ensuo de yare ibetu o na esanse wunhunu wo yam ho ntino awra hosam ko a ena ekoso ewo yam ho yenom kanjin akalai water na nyoma enkonkan emfamayen brema UGC abrewa root akwante pon so eho ena kanjin akalai water womu edi womu ejuma yefre womu ahomatrufo so 0507 379474 0507 379474 na nyoma enkonkai emfamayen ana 0241 449191 0241 449191 na nyoma enkonkan emfamayen ya tisimu na ye kwa no eno ti yankwa computer so adwadi mra ye ba ya ye de aka nyina da ebeto amoso
Odofo mema wakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Heba Clinic. Yade ahodo Abe Heba Clinic edi huduma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na. Nia eye enisuo ene de ye honhum nyina. Wo de bedom Abe Heba Clinic ya. Wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato. Eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic. Wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo Kumase. Wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392. Say your hum and obi de yare ato abrabo so am sebra Abe Heba Clinic e be boa. Abe Heba matia kanso. Obakus, wouldn't miss our bra panyin na yira semi, and no ayantumi anka wo. Ye bono oba se chichina. One. Konfanko, asem wo mu bibi pa wo ho. Me de se bi nua be ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. Na madam for one kan tell me. Na se na die we dia ya asem ketu e. E na tiefo, obi antie de me kan yi. Ba ma duru biribi a, e se o ye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sadure mema nyina fra na gan. Mema dure fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo be no. Wo pa mema dure fra na gan bi ato. E bi was asokore mampon. Cement herbal shop. Eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a. Sa wo pen dodo atu a. Koda ni farmer. Kolinak, Misty, Apidank. Presa number C 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a contest, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a contest, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. But I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends beyond so yes S-Mans. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yes, yamu say ya, na o yirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I apun to piano. O yirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so far taste. Babom o yirika yirbites. See now ye difference. Around orange spread drink. Numini yansem one tom many pa won nim fie du nwotwe. And sese open for no. FDA agi adwadi nkratu yi atum. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Okay, Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wotie no
na asem chencha mede atu dwa no ni nyina ne se ya dwumadie mu no eduru babi a nsem wo manfo no bi de beda ya si wo mawadie mu no ya na eduru babi a ebi ani anya ye papa na asem no sabrei awadie num ensem abam na oba no asisi ne panties no ede ahata homa ne so na ensuo amuna na abrantie yakoyi panties nyina ede akogu ne dem na ka wonhwe so oba no nko awo ho no ode akọ na wedi oni ni kunu no edi nkomo no ode panties nyina ekọ yede koma awarefuoi se maami e wonwoma no je ni kunu mini ya kum na semi ebeto ye so no ede asem kasi aba ware anim abrantie no yiye na ye ana se ka no mansuo ebo oba no panties no wei ene asem a akofa menteme ho ase aba wade anim a anhweye ede awaregya ye ebeba ababa wani kunu no so wonte ase kura se ne yire epieto watumi ade ne nsa asoso mo ayi afra homa ne so na we so de ka ye bone enso so Asem Mpe Nipa eba ye ntumi kanse so mo fa nkonti no ye hwe ni apa asemi pomasi bere omra samoa I'm say point of correction. Asem ne ba ne nyina ho. The PM no say ba bi be shame. Okay. Say obai ma no na no so ne boxer shorts and the be ma na nyi. Be ma boxer shorts nka ho. Na nka ho. Uti o statement na. Okay. E yo ba ne nko an na si ne panties. Okay. Be ma ne boxer shorts nka ho. Na be ma oba no so betu kwan. Enti no de omotifie wo mu nyina sebe omudi agoro eya animasem chametu kwa minsi me no man iti ma nipa no be ma na otifie ozu nya ho da so ensuo bunyo ma no ebeye den na ye obebi ti se efe na coincidence wo mu se first no na tetefo wo no ma bi wo a oba kra oba wafo butuo no osi no ma sebe yemfa na chi yemfa enkofa na chi na tetefo wo saa de ne wo ho ana so oba kura edware na yemfre no wo ho ana wo hwemu a oba wafo kra nso kwa ne ntu nsa ne di wo kwa bi so na akoye se ebra na first obi di boni na yakuno no Yesu Kristo obewu de ne na de moja no esesa no ma no saa na nei akwakoye se de e ka se de saa mra na e ba ene nke kwan bi so no tetemra no enke kwan bi so no ke nyina no saa no mo ya ye bi pen sesebe adwen a ye de koyi wo bi no ma no enya adwen bone kwan so na nei no ya kwan se ye nyina akoye sebe eno ma bi te se ene kasa kwa a ye keka kekan on se drum me bi ho a ene wo ka asem bi no asem na wo kan no obi so fra kire mu e me de pa ni pa kwa da na se because adwuma o ye nsu anwie ana obi be kasa asante kasa emre asante kasa nyamre se wo kofi kesie mu na hu asante kasa enyamre sa sembu a wo fi se wo ka na nso e den e do ko se be situation but wonko efikasiem eni panifo bi ntam o mo nche che se ni ntino ya na ye be kasa waka ne tra ofosu asama abeto dwen mama ncha Mr. Mo ene ne yire omo list UK mem na no ni nua odi Mr. Mo chi watwe na ni ahweda Mr. Mo nyame mfa ncheche wore na ye nyina no akan ye nyina nanso de nyame pe no ye Mr. Mo nyame nka ho no wife mama ncha Cynthia ono so US omu tie program yi panti na na ye church omo do maybe aya no mo friend Ghana for ne mo kwan kura broje for ne kwan we bo national so je onya fun ba kwa kan de ho nti be da no ma kwan ene dem se Peter nzo nti mama Peter obewura Roba kwache de se de mmem kope no se kwan nye akwadwo space kwa biti no kwan nye akwadwo space biti kwan nye yo eye ni nyina ye ofosu asem we no eye olaje asem we so ye olaje enen so ye olaje abrante ni yi na ya na se wanyi na ye eye olaje hwe ofosu me kwa asem no so asem we so ye olaje wande bet makasa asem we nye olaje asem enye olaje no eba mekase we nye olaje
by the way a serious olaje panifo tie ne pa amafo ntie asem we ye pa worry about judge wrong judgment mutie ne yo ma me no ye ne the tifie one be me ne tifie boni nim oh boni nim o Oforisuo na ye papa na ye ana se wanye papa na ye Oforisuo ma me anam fio ye nwa bai ana ye nwa me papa ni yere 3.1 anam fio no so wo kira kro obetu kwan to obesi ne noma enoma kro de wan susu wan kire be me wo fie we wasi ne noma akwankwa wo fie bo no nwom oba ni be man nso akwa adwuma Oforisuo etede be nipa bone sempa na me wamuna samo meye se sabi adwen wo mitimi nya adwen bone ne sabi mpraduasa point is me koto no segole me ko be ma na yi ma me eno de anya bone be ma na ton ma me ko segole a mema bebre na top point is wo eno de anya bone me boa me de abafie eye o de na hye bia me fan hye wo de o de ahye me gitum enna yenwa bai aka se wo betu kwan ene wo sini pints ne nsuo jam aba bone be na maye se me yi no maya sabe akonta ana yenwa ne buafu se on ti asie se me omuni asem bia ni fie o aduane kwa mo ye kwa mo ma ne bidi aduane mo ye o ma ne bidi ade ne ko ba ya ko ba se sabe me fanse me nwa ba na se me yire ya fa ne sao because me nwa yire ya me yire ene dumre bi a sabe mpraduasa emrantia ebra na otiase e ma me sarako ba o de me yire nya sabe a ne yire no but ma me sarako ba ni kunu wa mrantia ina fa ne se ni nwa no no ti asem we ye pa wo na wonam ana ma me sarako ba ho aka anasa sabe ne ho akere no na mrantia ekoje na no chese ma me sarako ba ni kunu ni bunfu that be ti asem yo fato na me yo eti de ne kire so se sebe mpraduasa me no I friends abruwatia etifi me ya fato wa mama sam no obi atie ne ye na mu ada so fuka wanu tu medu so na wakasa we ya kan wutimi nkabi nyame ne wa wusu ane abruwatia wutimi kabi wode uba ko so kwan na obi abakabi na me say na me fanse me ni abruwatia mini ne da na mini ne tifi abruwatia ne mentente bone me so mentente bone na sabe abruwatia sabe mpraduasa wa sisi ne pantes ata o na waka kyerem se metu kwan ne nsu agem no munni ho edie nipa bone sem na sese me yese me hwe ma nsuo for the pantes ade me so pantes mi yiye no sabe mpraduasa me na kwada ade asem ni ya nipa tuntum sa nipa na ba ko jamba bia kasa branch na ni tifie no ye ywa na nipa bone wa hwa ma me no ma me yire no ma wa yi minwa ba su ba ko jamba kasa bra kwaku nti nsu to na oni fie etasi esi ede na otiatia mi osofo na ma mo na online ede na otiatia mi ntu tia mi na so aya friends aya wala aje gaza ye na sabe mpraduasa marenya mi anim na mama nsu atwabu pa eno mai pantisi na wayi nipa bone sem ya papa me nyankopon ya papa manipa nipa ready atue ni ay friends ay nyankopon edan ohwa komam na mayiyi ede na chese akonta bra wo ma obu befu yire se ade na nsu to me mayiyi na mantwen ma nsu na mfo eno ma no aba meme de be ma no yiyi no ma no o deserve so yiyi onya bone bia na fe kwambo de afe de adi asam na sie me yi pante se be ba yiri o ne wo store na ne wo kromi ma baba kana to me koye papa se na me huna ma ne adi asam Yesu Kristo be wate no ma bebre ho wa hu se adi omro wa hu se ai abrante no de asam ba hu se na ne buafu pa o na se me hu o se ba bia o kan se emema na to panties no posogolin abrante na se o kan se pant ne wodwa so sunsum ni mo ai na ese na yire na yusu de sunsum ba sunsum te gale anani mo sana o kan ana nhwere ne bam o se sunsum ba ana te gale ne ba sunsum bai mum ya nwere ho adian ana kwa panties gwa ma bebre nam gwa mo nje
ɛdeɛn ɛnɛma bebree na ma panties no atwa ma ɔmo nhyɛ bebree hyɛ gyesi ɔmo nhyɛ panty eti nsuo bɛtɔ na maame bɛtu kwan ɛna ɔde kɔ na me te fie na ma hwɛ nipa bɔne ne anim sɛ nsuo tɔ na ma nsuo abɔ no na me kɔ yi ya ne bɔne ama yɛ na ne sɛn yɛnwa bɛma wonya abotrɛ wonya abotrɛ na ne ɛne ɔmo to kora ɔmo akatata so kora no ɔmo kɔ ama obi akɔworɔ na wɔde nyame nsuo tɔ ma yi ya ne bɔne ne sɛn ɛdeɛn wayiyi odifo abrantie yi bɔne ne sɛn Oforisio me da ase menchia manager menchia adwumawura ne ɔmanhene papa bɛkyia papa Oforisio bidonya meka mestem stia ka brabo a ɛne mɛdie ɛne akrɔmfo awia nansen ne akrɔmfo awiam nansen a ontam kɛseɛ na akeka bɔ mu ka bestia okana ɛsɛne yɛde yɛ a metwe ka de nti sɛ mene obi te fie da bia meka ma asɛm sɛ meyere na damfo ɔnya me madamfo ɔnya me yera damfo na mete fie wo ho adam so me ha adan mimi ti pɛs wɔ meyere ahatare dress anaa ne pant anaa ne pieto na nsuo buna woyale atɔ no wo nipa wo yi nemo wo yale me ri party wo dia be ma ne ko yi ye me pa cha me ri party wo dia una atoye me ri pie una na atoye asa no be na kasa no masa ase mo me ne bro nyam dade yi e be hwu trim ma me kasa ye program wo be trim na ko yi me ri dress sasa ye program wo dia be da bi ko yi me ri dress sasa ofo man ntwen sai ye de wo kanu wo pe so che sasa ofo man ntwen sai o de ma che sai me fa mo ye mo ma me kama sem no sin ko yi ne yire Oforisio edi prisa bi kasa no se omure na mi fa mo me se twe sai ma twa sai so omuro se de odifo ye no kra se de panto na ko yi o o de ko yi se amanfo bia hwe de panti yie ne yire panti yie omuro samo wura fiem e be yi panti na ka chro ade se ade zo ka chro o yire se no yire tie no se panti ata ne nso to o to ko yi program na wada na mata enti ye program ye mfaton wada na ye mfaton mi hu bia sa Oforisio mesi agi se ko ni ba kutu sa ko yi yire panti no mi ko yi mi yire panti na me yete wo na kuta pieto yi na de be go se sister pachoje wo yale you are sick ade ko ro na atoye mi pacho atwibe na kansa no e ye be na masene pe no wate asene makogro dress mo enye se hata ho e hata ho e different hwe enye papa bi na Nyankopon som I will tell you papa be na Nyankopon som manenfo wa kum nipa esisi ukunipa adien Oforisio ma me kama asem no o se manenfo na pant ne kra ne bo Oforisio me pacho ma me kama asem se me kasa o kasa man kasa mani abre pe yi na ba untecha no untecha wana di kan ye me makasa me tie atiefo nteni ye se me se atiefo nteni ye se me kasa no ye hwe me ma ne nya hwe me ma ne kasa da aha it was our own study why study what does more come and twen say me wura man for frame ko yi pan one twen sign obi anu say onya man twen sign odifo twen ho sign mi ko wura ho fie e ko yi pan e ba cho ngro bi afie maza tisa ene de wo nua na so ko wura fie mi yi na ibanyo no etire yi enye mbanyo kan say mbanyo e cho be chase mbanyo asechire ho pa ibanyo no de betum no o ko ala tamamu a ayo ba pieto ibanyo no o ko ala tamamu ayo ba pieto enti na ba pieto na asechire no ana ka cho say ibanyo ayo ba pieto ana ka say ibanyo ba pieto o ke say e ba pieto ko amako we obi dem akoyi ni pint na asem wo ka to me so asem na na suma nkwan wada bafo cha meba ho wa hwe asa mami kasa na metamusa mami kasa Oforisio mi pacho mi de besi kasa mi de si no wadawruma mi de besi ama wadawruma Oforisio ne kwanya mi anim ni medical ka cho se mi me yira damfo onyama damfo ana mesuma damfo onyama yira damfo mami nka ho nche enti papa bi wo no Nyankopon onyi ntum ya de hwrema na twetwonwom uhyia babaawa aka chense mpacho wote ne wo kire wo pe wo de ho be yi kwan aya mi twam wo de sister mi twam na mi yiri pieto se ho na wo yi ni baako e dia ba na mi ko brane te se mi manka wi na sam yiri galia
ne panty fito be would be fa ade ko wura ho dia ma no I'll tell you who be for panty no to di abrante no anya de Messi kaji se ni bakutu abrante ni baku yi ayi se tu wo bedem me madam me madam na ni bakutu wo be for me yire pant na dia bre me say ensu oto ayi wo jima baby ayi wo dia wo na to ye odi sie no na do wo ba no kra wo be ka se enti anya dia metiase me pa chawo manemfo enyi yingu fom enya teche me yini na nkasa ba obefra de na me mepie so a me yi mira de because me nam to share me so na me woro me nam wo ho kwan obie ne to me say ofa me dress ekoko edikogu ni dem me ho kro nyanyame me hu nyanyame ofo so me jima ayi ne film sadam me hu nyanyame kwawu odifo se kwanu ngro me yiri kokko ne me say ko ni bakutu wo de tra me nwene ho ade na banyo wona wono ba ma ne bone ben ma wale no wayi ko bone ne uri patrai ade bati bobo ade bone ben waye me yiri dress me nwene ho okay nwene ho abrewatia okay abrewatia yanko mayi o mafrim abrewatia yanko mayi o mafrim Asemu Sompa 93.1 na me ti we say Oforisuo mi nua ene omono prekope mi kokrom me kwa akoya ade na ohene yanko mayi o mafrim osofo tata me time so sa me ntwema se Oforisuo ne message na ode ba o se keteche obe ma so nhwe miye keteche okwa ambasem tieti amfa hu de so enya adwuma me catch last warning Oforisuo be ma se me nua be ma omo no me ne netifi a bia ayonko fa da ye ntem no wa yete se me nua be ma no na se me kokrom mesi me panties asensa ahoma so ho na se ensu oto ebegu panties ne so amanafo na sa omono yiyi panties ne gu ho na me ba no oka so ohene yire na ensu banti no me kora bia me wokrom kora ensu to me si yi e bi kora me ni panties mu no bia wo ho a metimi di asha de kye na de aka no na sa omono anyiyi na sa me ba ye pa na afo anka me bo omono so bo Oforisuo be ma sembi ni niema bi wo ho a sabia so sabia kronto me ye obi a me ye titini nso no ya tete kwansem wasa ye twa so ka tete no amuase ya na ye nananom me na adwo adonko oba ye na no ode mu na so no osi so na ode emo no na ye twokoto ni bi so me nuru aho ni bia sa pie to akese no ebi na na yisu so on se na niema bo ye diama obi a tete niema so nte no omo ye panties no so omo reduces the size of the panties inte se na nyokoto bie I tell you I am ketenkete ebi kura na yede ya asa hanki keto bi yede mede ma kwese sompa ade ya hallelujah osana ena kantete no so no ebro na ye nana no mo ye no anase bra na wo mo konfikyire no se wonu mo ba na so mo konfikyire ho na eni bia ba ama sanitary pass ebu ama yede siesie ye hu ye ema ne chi eniema eso ne free yase eba nte no ema ye panties mu nyina ye clear emote enne wo baby ani wa se ne panties ase asena obe koso a hye sa panties no kan tete mi say me so mi si sui panties ni bi o ani abone po won chen etekula ani abone po ubon sa tete so ne ye de pane na ye siresina ne ye pempam enne sa de no eni ho bie matwam ene nekura poso panties ne bo anya den kan tete no na sika nhada ni wiase ene yesi ahokyera ba esu nyame ya adom esense dodo na wo adwuma kakra ni nti no na esense nyankopon so adom ebinom ekunupa ne boys pa ya wonom so twempena pa ni nti no panties to enya wonom den omuyi 50 cedis a obi timi nya be edu enti se meme wo panties be 20 na mesi asen ho asiensene ye enchenchen tete ye ehuma huma bia nsuso mu na se wo mu na kwa yi wa bla me dia hata na nsuo ba
eja yeboa wo problem ni sen yes say etwitwa mini bia esra yana ena sa adwen bone susu ebia eni wutirim se bia wo no na bia nka obi yeye ena nka obi ekoyi wudi ama na bia obi wukoyi obi de na bia ade adwen bone be shotima admile panty seed we de bia ehye na nka woda menchan a anyam bia na wo ba ye sa no mkai wow ena nka bia wo ye sa ne ma ne de wo bia onya obi de obeye ne sa no ena osuro se ene e be makro no so yi ne yire ana se ne mpena de no obeye ne sa ene esiesie no bibia ye fine obi okro obe bi wo ho a ofoso wo betena sedamu ni nyina so no ente se kan tete na yakọ afuo mu ye ne amadodo na hosiesie hyada eni what se nani nte no obeba na ne pieto mu ene moja krampo na asabe bon ka fra mpanye anim na egum ene na se nsuo bi kram ene ni ho biem sa ne ma ni ho biem ene bia bente no yento sa ne ma ni hu meme hu ni se asabe ye nananom no na ne ma bi wo ho a enhyada nkoye wo wonom amu ase mu ensem mu enu ti na wono mo ye niema na se wo musi panties krampo na ye se ye mfa hata wiem ye mfa hata abonte mo obi be ma foforo bi krampo ehu ofoso me ka se be wie ye enimdifo ya wono ma ben wa hunide hu nsem mu a kire ye se wo ba kula de se nka wo benya abribia no ma wa mu ase hata wiem na awia ne mu ase no ba bia ya na wura wase wo no ma awia ne mom ebasa infection bi anase se mua kitinkiti bi anya kwanya ewo bra wo ko public toilet so eni adedne se bi omanya kwanya kora no akwatale mu a bra wia ne bo wo no no na chese obuwu covid ba ye se bibiman ye tie ye ngududo no nyina no egina ye weda na wia na bododo no 80 parties de wia boma ena ye se wia momo a memiti wei enya bribia na menya kwan se me kwa kofa ayon e de ato me pant so enti se wia bom wia de won bia no ekọ enti pant de obi be ma foforo ekọ yi wo yire panties onya abontin so ni mo nyina mo te se abusua na woni wo na se wakọ yi pants wa blen so to na we issue mimi hu ni se issue bia we nye case be ma no ma na ni ya se tabi adwenboni bi woni tirim ena e bia wono na e bia okọ yi oba foforo bi panties a e bia nko be ye boni bi ewom eti na wo ye sa no wow eti sa yi we dem le mi hu ni se issue bia sa be ma wo be dwene sa de na e bia ye wa wasemwa na adwenboni kakra ya ba otimi de me ma adwen no mesi abere wati ase e wo se e hata ho na awia bom a ebe ma semwa bi wo mu a na wo mu awu enti abrantie ni koyi a enye hwe kanta kranka na say abrantie yiyi na ye na say wanyi na ye akofa asem aba wari ni mo me da say on say wasem no na aka say mnanche hene ye bo aflekete cho be ma man te to mko na bo man die so no obeson wo no Sompa 93.1 say o say aka last one no aka last one eno na ehu no eno de dey hint eno no ka try me in fact me to office wo nyina na ma ye basa e serious pa na o send na as a common listeners na amanfo na okay me ntumi nyi wasem nka na wadaro ma wo se da ben na o be wo de bet eno no betu dwa no no de yesi wie yie no okay na de ne kwa no wa o ka sa asem no try me I was single me sa na ho me pese se nke ka me nko ade a Monday nka me fan to dwa me madwen ade swe na me so because say as obi ka say me no won komo na wonim komo kro na wo rasha pe asem na tie timi ma asa de na wo ya yare no so na me cho na asem ya ko fa asem abrew modu me dwene ho ahwe se dwada metumi de aba na say na me pacho wada rumo asem ni biem abrantie na yi oba no pieto no ni kunu na dwa wa pai koko say abrantie na don say koso me yire panties wana ka chiro sa fansan som to de koma na yire no ayama aware no ya hweyie aware gyaye beba isan say osi ni kwasa abrantie no ede ne nsa so na yire panty nim
onya mensuo mu no enyimu fam menya atache no ni asɛm a aba asɛm o na asɛm da ase sɛ ya na wo mo chia keedu meboa keedu ni ade me menchia ne da Sompa 93.1 me menchia ne da bet baby owo bia no onye why ni dwuma pa wodi no wondi na so mo mu di ombo mu di ma ne mbo mi din da enti de baby owo no na dwuma no nyankopɔn mo na nkosoma no na dwuma pa wo ye no nkosoma no na me chia Porsche o kai Porsche bekwa manhene ba no ye dwuma wo amansie west se se o so fly okay bekwa unu o mi yim ke adu edu oni mo bia okay enti so kan sa de a bia one ne wo nwia no wo nwia no wo hia na so o ye dwuma pa amanfo oboni din obi papa na amanfo oboni din mi ankasa so mahunu se sa na ekoso betime nchia aba sante amse gas wo vino eno die betime de me nchia ama me nchia sante kasa kaka o ada ma so kasa me nchia ne da na mo na dwuma nkoso obi be fa ne different way so what ya senti akire no unua no obi akeedu my boss gba wo fa telephone onja me da but na oni baby na kwa me ya nchia person chia no na wode fa ba bi na ba go amotia sim na no se keedu me chia ne tire ne nya za no person wo na ni me chia se no se keedu me chia wo mure me nchia no say you obeka se keedu me chia na se me de me nchia no wa chia ai odi akwa ane onipa no so chia no friends Porsche onzo ya chiao onzo ncha ya da yenu da onzo ya chiao o amansie bank bekwa amanhene bekwa ya chiao Porsche so o so full line hono na asa ekwadwom bekwa amanhene so ya chia no okay ene obi o wa fidie so bia de onka ho kra no obi ya do obi so do ye obi ya nipa mi hian nche mi hian din wadaroma ni etie nie uzu ni bibika ya chanko na say enema bi won man yemfa ni agro wo ka baabo a wo se hwehwe de titi atempon no de wo kwampa ne da no man nye den mo mfa so enema bi won man yemfa ni agro wo kwa koyi obi yire amoase wonu se pants ni twidin de amoase enema bi won mo a eye secret na ye no se aware from wo ho no mo a bibi wo ho no ma eye bema no nko a ene ese ehu na ode ni nsasom na enema bi gu aware enipa mebrebe enim ofoso onim se asante amamre mu no wo yire edware wo sha edware na me twam na me chia na onim se mase ne pe indirect amamre ne amane entisa o ti ase ofre no kra yes enchia no ena enye papa bia so ne yeye o ka babo se ajebu ono ma etene woni pa ni so nanso na wie ye ne yeden eye owuo pants amoase pieto na me ko de boni ache eye esese bema ene oba no nko ape ene som Sompa 93.1 ovoso ohun na meka no ohun pants pieto ohun toma ahwenie bema mfa dwen pan totoma na se tie ni ye me keka bom bema mfa dwen pan totoma okohu se bema bi gina ho no mabrante wanyini na wo top toma akoma ni sister ono so anyini way more than 18 years or so oboa na adwen ye bema mfa dwen pan totoma o ti ase enti niema bi wo ho no mo a wo ho no se ewo nipa ho a eye walefo nko ana omodi omani hu na ensu oto meyire pieto na mo ase wo ho no mo na wo akwa yi na wonim se sa asem we na say mesama wo asante hini mafia wo bedibem idi asem idi asem wo bedibem kekambom na pieto no kra no se bema no baaye no de na ma bema no boafu kase ne se se wo to panties no firi dwomu a sunsum nim asema bema na ni abra wo kan no
waso to panty si free dwomu a sunsum nim na mo mebeduru na yire hode a sunsum wom enti ni ko ase be ma ni ma me ka samo cho enema bi wo ho no mo a enya mamre enya mane what you say omno mini sare kasa yo nti wada mama me so me kama so na me cho no ha me tamo mo de kasa ye so na me cho no enti enema bi wo no enya mamre o eya warefo no nko a se me yire pie to sen ho no mo a wonni hu kwan se wo don saka so na pie to no kra no de ya me yakra ne tumu ewom tumu ewom no on tumu pant no ayese lazy di lazy mpaboa usomu atia wo kwa yi me yiri tumu hey madam fo wo kwa yi me yiri pie to o ti ase na ana me bisa sana se me duru na hima animu a wo be di bi mana so obedi fo enema me brebe di awalguo ba o edi asem enema me brebe na di awalguo ba ena papa de obi anim se papa ye betenya papa bia ne yeye je o me hu se papa nye enya papa bia ne yeye enya nukura bia ne ye ka so fo kura se papa nye so on ya me cho no enti sa bema no a wo koyi wo bi yiri pieto no wanya de na ese wo bu na nigu so satam no kora ese wo pie ne nsuo bu no anya na asem eya wa asem pieto no na ato na asem yiri pieto na ato dabi wo na ato mi yiri pieto nsuo bu no na se ye nsuo de ne kwa wo na ato nyame na meto dabi me pacho e fo na se me wura na awro wo na wura mi yiri pieto dabi wo baba wura mi yiri pieto dabi wo ti ase wa yi me wo yi mi yiri pieto je se woni ba ko pa wo bua enka ba je ta wo de na ba no kona me ka cho wo be yi mi yiri pieto mun kona mun kokunu enyema bi wo ho mo eya wa etika ya wo na ka abrante di pieto no bre wo yiri abrame wo ho no mo kana ni su be ye yi ni da enketu aboba etu aboba e be fa na koma ho na tu na chi obu okwa otimi ka se bra kwaku wo koyi hana pieto hey wo koyi hana pieto wo be do koyi na say wo koyi hana pieto mimi hana wo koyi ni wo koyi mi pieto mana na ni bana chicho e fa na fa efo na chicho me de me nay me pa to broni ade se ya enapum edapum broni ade se ya egupum o ti ase sanhwe wo pen wo pen me yire no yes wo pen me yire indirect what do you see me say wo pen me yire no what do you see wo koyi mi pieto sa o dun say koka okay wo pen me yire no okay what do you say mayi mo afrim abrotia ai omna samwa ye wo krom ha senum me kire Ghana ha sei no enna bishop wadaroma meba ye wo krom ha senum enna bishop Daniel obinim ye be kase bia na Owo point and we raise your hand na empayifo aye ye wo ekrom asem na Bishop Daniel Obinim obofo 1 your friend is saying wo angel 1 waka ase na sorry ma branches ni nyina wo mema se obi avo the panties a wa shemla enye bia na wonu mukunu ni wa ebinum nwale ya na na hata ho eno kura wa se wa hye no wa hye wo de awura wa se na wo de fabula okay hold your fire may you obi afrim hold your fire hold your fire Nana Kodom Company Limited. Nana Kodom anade oyirika yiribita saba jaso. Na sa Nana Kodom Company Limited wanwa na de Aaron Orange Spirit Drink so aba jaso. Na sa ensa wedie ye wonomu a emma unya apia tete eno ne appetite no. Appetite a ubetumi adie ama wonumu atoso kama enya tos wonumu a ene ekono yefufu a utwa ya na ekono ni nyina ye Aaron Orange Spirit Drink ene ojirika yiribites na oyirika yiribites no ye di nubrane haban na ye ani ebema usisi mu ada ho na nyoma pagya iranchai eno ene mema no agye atumu ye papa na Nana Kodom Company Limited owo fo ase kokoben
one nana kodom ahimfie no ena edi enhwani mu na wope Aaron orange spirit drink anase oyirikayiri bitters bi atọ de adi wudwuma kumase ha faako abenya ne dosopuo atọ uko keo ene ne potamu a baabi atonton sanyina ubenya bi atọ Atonsu High School Junction Bonasport eno ewo Atonsu High School Junction Bonasport okwa ubenya bi atọ kama pa o photosport ewo atimatimase o photosport ewo atimatimase wokwa ubenya bi atọ ni dudrom na de akodi wudwuma na atimatimase hwa eho ena Majua Sport so wo okwa Majua Sport ubetumi enya woyirikayiri ene Aaron orange spirit drink ibi atọ ewo Majua Sport wo atimatimase na nyoma akonkai ede amount na fa akoye ton ensa ewo Ghana fa na nyina da woyirikayiri Aaron orange spirit drink ubenya bi atọ na odi akwa dujuma ama nyoma akonkai ede amount na wo peno dodo atọ a fra wa homatrofo iso na omfa ebi emrew na edi ho enkomo na ma wo nyoma enkonkan o sport no ebepaja ye woyirikayiri emema na jatum papa utumi didie no wudidi soro na wudidi form na nyoma konkai edi amount kama 0541 688366 0541 688366 ana 0240 692855 0240692855 na nyoma nkonkai emfamao fra wa homatrofo so se homa mienu amede ama wo no ni nyina ba fra na adum na ye call wetia fra 0246914372 0246914372 na kopo yirikayira kira kwan na efa edi udwuma ye be kwa homa no so di abrantie ye eye ana se de wo ye no enye esefota se obi yire epante wasisi sam ehoma so se obeyi di agu no ho wase ka mensuo mo no atachenye no enye wasem ye abrantie akopane ho asem wo bi so se eye abrantie oni ne natifie woni wo mu ni asem omo no aduane o mani bidi akwa yeso oba no kura ni nwa ba be ma no anesa enti onu su koyiye no wanfa adwenbone ne koyiye ye kwa homa so na fe yakwa akotie adwenkyere wo ho hello man for contribution yes sir ye me kan se woyiye na ye de woyiye no no da ya na woyiye na ye da se hello ye tie wo frefri he na udin de sei hello me to me ka se fra to Wayi. Adeboni bi ani ekire. Ye da se hello. Osei. Yey. Ayiri. Lele. Yana so yana nye. Oba. Mitio. Wow, fast what you know original Nigeria ni the contract papa. So original. Na minchi aswa baby bidru. Oba kuchi abia kufiki banche hona for baby ni. Oba. And let you measure be I like to say only and so and no more sama and I don't know more nyagene. And we should remember afa ha be do kwata no kwasa me say obe ye do asi dia o be ti na yi bibia baby abeti ni but do asi die it also fa moment that be you do asi no na do for abetrim so for making or the for them pra akugezi akugisi ti obe ye do asi die abranche no anya die it asi ti yo wanya die say oyiye hello Udin de say wo free he me ka se free jam so bravo okay abrante no anya de se okuri obi yire pan na Udin de wo aboate okay hello I bonus ni mi wadu abati ko ba papa fe okay na atre mo asa ma fe asem ndisi eye ni ma asem ndisi no ana no ko yi party na
Oh, no, maybe Saturday. Na bi nyo ne ko yiye. And the Aboagye on you. So no wale. Aye. If you want wale, not Aboagye bi otie. Not all you practice there. Na mini ya banu na sesi ano sesi a oyiye na ya na so oyiye enye o bi le class na head osu oyiye na ye dai sesi etiefo mutie ni ye oba eyesi oyiye ana se enye na emom panties no ankasa no Abrantie no no abehan ne dan ena warefo esu ahai omo dan emom omo no ene abrantie no ntene bone ena abrantie no ware ni be ma no se debi me yire pante de ni kwase wuye na wade bra na yire no ena ama kasakasa eba wade enim ede aware gyaye eye aba enti eye se abrantie ni koyiye ana se ni kwase wuye. Hello me pa cho ho ani o frefri he me ba cha na chinga yesu ko ko no okay hello yetio na amanfo oyi na ya na se wanyi na ye asa me kan ja branchen one day wonya boni bia no okay hello Panipa udi de se o frefri me so yi ye ne odi da se hello Panipa udi de se o frefri he Osei Aboagye Oforisuo bema din wa bono Bonegre amoye de adom ni hira enyana Oforisuo tazu be na branche okay ozo bema de wo tifie kura de wo ko yi obi di pass ehun hia kura so ko yi na do ka so o da pass ko osi ehun hia kura so ko yi hello Panipa udi de se o frefri he me ba so me de yeboa ka se free makro yeboa bia ni ho a wa bodam da yenko yeboa bia modam da yeboa bia ni ho a bodam da eno de no kure oyi ya na ya na sesai na ba ma se bi se du adwini ya adwuma de a obi ri epieto de o do se ko so msa na ye dey fansan koka when your friend on fansan ka hello Panipa udi de se o frefri basa me de ne atebu jo atebu bufo nyina ye basa ya me adu bia ho ye jo na abrantie no yi ye na ya na sesei enye kura yeda se atebu bufo nyina asikwa ase enye we your friend on fansanka hello Oba ne mpomte sen udin wo frefri he hello Otemenka yiro ho na me de wo kwa akire a untimi ngura mu ne Otemenka hello Otemenka pa na asem wada pronso na branti okoyi pieto na ya na se wanyi na ye enya pa ko yeda se hello Panipa udi de se wo frefri he me ye fama suma ka se fre dukuru Pani wada roma se wada pronso no wote ye me te pa eni kwaso wo yikura nye kura ye haram hello good evening yeah because your family model because the technique me type and your class to you hey fansanka hello etiefo na me fremu ame na me kasa hye mu ano ana ena de ye buma ho ade abrantie se oyi enye hello Otemenka media na kwesi bon to Asante Mpe Nipa Asante Mpe Nipa
Yeah. Ya cha nana for susa po ma me why? About your one more better. Ah, na ekochia Afrisika Aboagye so ma me. Why? Better, better. Ah, na I will get to a possible talk for me. Oh, bontos yanko minimum pa. And yet now quick when I was thinking, be Hey, was he yet a really was he yet? Yeah, Fasanka. Hello. Hello. Penny Pam Pom to say, free we did the same. I saw the Bamini say, the other kind of come. Oh, yeah, a halam cry. Yeah, and yet. Hello. Penny Pam, we did the same, free. Your family is coming free tough. Not but oh, dear man, could eat panting. And then so I talk. Now, mamma, super too quiet. Into February, nation netto. And so the crack of the mammy free move by now, what passion and what your car. And he would be done. Quaba Pagano. And this is short of the way you panting a cook. Anybody been you? And I say, hello. Hello. About Pum to say. Oh. Adwuma me ye ne se mimi gina fifi na emom mimi gina fifi na emom no ye koya nim no na se edua no eche a me nyam na me frɛ callers no efa hen hello Oba pa wudi baby a free. Hello? 0551931931 0548931931. Hello? Okay. Hello, because that's in percent here. Udin de say. Oh, Doom TV set no Doom no cry about yenka. Hello? Sompa 93.1. Hello? Hello. Udin ni baby a free. Yeah, a friend me see me cause every economy. Nyetio. Say ensio to na so oyiyi niema na enya bone. Yeda se enya bone. Hello? 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 Wa brand ye ena ye anasa wanyi na ye ede awarija ye no ya ba. Hello? O ka se free. Penny ya fro say. Penny yantie o. Eya pa se we eya papa. Yeda se. Hello? Omna Samuasi we ye Olaje. Hello. Penny Power udi de say you free. I'm not picking some for me to Hello. Penny meet you. Me pato your friend Richard me ka free chronom Jo. Then ko so na. Ayetio pa. Dia tieni say enu mumu de anya because ko yi no kra ba bi obeso de yi no. Enu kra ka. Wa boss anga so. Hello. So. Penny Power to make an. Udi ni baby a free. The family Francis or he in your bema ba ko pe Francis office. Okay. Or he in your bema now. Yeah, family Francis BBL. Okay. Penny Panjelo or ye because when you know project with you. Okay. Hello. Hello. Penny Pab udi ni baby a free. Okay. Hello.
Hello, good evening. Maje Sompa Nipa udini baby a free. Efrem Abudmuro, mekasa free singane. O kasa free sunyane. Singane koto kuromba chane. Jo. Yetie o. Me yere nyama pa de manungu hona nsunu mbonsano. Osei. Me yere nyama pa de manen hata ho na nsunu mbonsano. Manen hata ho ne fansanka. We ne fansanka. Hello. Hello, we also hello. Metie o panipa udini baby a free. Hello. Metie o, meton kapa. We ko wanyadio. Wanyade wo ho. Wanyade. Fansanka. Hello. Good evening. Maje Sompa Nipa udini baby a free. Oh, Efrem Abudmuro kasa free boa mai soku. No okay, boa mai soko. Ya chi ante ya soko mame why ene of Apollo. Me ba jombeti. Na chi ana ase mame why? Ja. Na ase madam so he na wo kire wa adwene. Ase madam from no re. Me hunu se boni dia o, boni bia ni mo ho. Exam fan se ejisi ya nkoba no, oba na dwale fredwa pi. Ena ya di bia tena mo na fra performance mo fra nzo ankoba nbe. Bema usu kanta kra beka se mane na hongu. Hello. Hello. Your last caller, who free him within the say. The Sisi Ajuasi. The family, Missanzia. Jo. Oh, we, only be any, a pass will be a man. Yami, some classes of fire. Okay. Monkey ka embo mame. Na che se be ma no pant no yi na nya won. Fansanka. Ko ba jasi didi ya so fansanka. Na ola ajefuo no we. No. Wamra samwa. Unim. Na madi hu ya papa. Na kola si me na me from me ka zo mo the way now see jinye hu no. Abrante ne de. So bi ka se tie. Abrante so bi ka se oyi ye no. Mfum so bia ne hu dia. Na wo ka sa ye peace. Na mo bi ka se enye. Nye ne wa ja jo. Na unim. Yenyan bi ka sai. Kasa o bia ka e bia ye jitum. Okay. Na mo mienu bi ka sai. Okay. Ba ko se it is a many frabonte na ba. Na ofra dwaye na wa tia na sabe. Ha! Kasa ni modu pa o. Kasa ni modu. Na so ofra dwaye na wa mina hwe. O mina hwe. Eno so ba dai. Enti ni nyina na yemfa manyame. Ye do mo ase. We need team. Na say. Yes sir. Me pacho na mapie kakra. Wo ma omo ya we say last week omo we. Ena ye wo bo ma wo mo. Last week no last week last week ko re count. No na magbisa wasemu. Dabi. Ya fanya juma. Dabi. Last week ya enkofa no ma. Ya re count na. Omo we need to ya we one. Ya ma no pompono ho. That's all. No. Yes o pon fan kokot. No, am le be kokot. Enti meba masa manunsi me so we sa wonye fe ma me. So ma oyire ohene ira kasa mienu. Ye say so ma papa so asa kasa. Ka do be so ka bia. Tie o. Sade na omuno e kase ofri adwaye etwahwe a oberahye no no kre bet unim meyire niema se wosi ata ho no mo a wo betimi ayiyi hwe tio me pacho wo wosi na ayi a ne tra wo betimi ayiyi wote ase onyi obi akura nyi bi straight dress wo betimi ayiyi obi akura nyi ne pant wo ni ho kwan so do nsa ka ma me kasem ncho bible nyankopon kasem bi wo se aduaba na wo tuo mu no wo ho kwan se wo di bibia na emo aduaba we di amasa enfa sanka enfa wo sanka aduaba ko di aduaba bi wote ase ko di aduaba bi ayi aduaba no ko di nya aduaba me yire nya ma bia betimi afa na emo ne panty de enfa sanka wo se be ka me yiri pieto last week enfa sanka you say airport abita forbidden craba almost in fact they wanted to call but the line is busy. We are all angry. Esan said the host is cheating you.
What's it here? What do you say? Yeah, Obinjen kind. Obinjen kind. Pacho was the kind. Me pacho the kind. Me pacho the kind. Hold your fire. What say? You try to cross say. Or say they don't allow you to speak. Why? Yeah, best say. Yeah, best say your tear phone na say. But also, parties no. Emema, eto da bia, ebi kura do ma no na wuro. It is obi go somewhere, it is a doctor. Oye oba operation. Okoso oba du fu anase. Okoso oba asia. Enu aye den. Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Ewiye brem Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Eho ena dwa kokko no aso. Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Eho ena dwa kokko na so. Eye kana promise and faith. Eye nimguasia na amanfo pedia maw. Ana se eye yade kwankro. Wanya asem wo court. Akogina dakam. Ye wo kamafo ne hwan. Asemi wudi bem. Ye buagu so. Emma enwoma nyina ensisi so emfa maw. Eye akwantu sem. Waware semu enkoye bema wakwawari obey afini efie mienu untumi enwoba yanko Odifo Samuel Prayer and Counseling Center na yanko na yakwaje akwankyera emu ohwam na Odifo Samuel semen kankyera wo se ade a Bible ni Quran aka bia no a enim onye maw kunuma me onye saa na sikaduro onye emfa mawo nemmom ade a wo Bible na eho atochew ama sesei onyoma nyina eya agensrepe agimpataku eno ena wo de ba akwankyera ano onampa ene eso fomo ata na nyoma ekonkan na eno adan na Odifo Samuel twetwe nkomo no wase watu kwaya kwa aba wakwa brochimamu aba ye afa wabetra na konua ne so yanko Odifo Samuel Prayer and Counseling Center adie bia yenkonua da yeso nyina da yanko na yenkonko yi bronya bai wo mo matumi akofa nyoma wo Dubai wo mo ma akọ China akofa nyoma yakọja akwankyerẹ sɛ de bɛya ye ton nyoma ye beto ye mfa so ye ton so ye behu obi wo ha wo di dwa sika no wo hu o ye wo hu sɛ nyoma ya sa enso no waboka ni nyina da eyententan bi na akyekere wudwadie no ententan na ɛsoso wanim ɛno ntie ko Odifo Samuel ho yakọja akwankyerɛ mu ohwam yakọja akwankyerɛ papa sɛ de bɛma brabɔ na siso tote na ɛde ama yɛn na kwantempo abesi so no enkoye ekwan a echiachia we nyina da awieye brem Odifo baako pɛ ɛna mekanfo na mede amaw yakọ manhia hemboboa no Ejaba Family House ɛhɔ ɛna Odifo Samuel odi ne dwuma nyina da yɛfrɛ wɔ mo ahomatufo so na yɛkɔgye akwankyerɛ mu ohwam yɛfrɛ mo ahomatufo so na yɛkɔsa yɛ ho yade yɛkɔ ahomatufo so na yɛmfrɛ no na nyoma bia akyekyere yɛ wɔ abrabom ama abrabɔ yɛ nkobesie nyina da wɔ Odifo Samuel nko a ɛna betumi aboa 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 yankone yakwaja kwankyere mu ohwam ewo manhia ahemboboa no Ejaba Family House na nyoma enkonkai emfamai yekọ computer so agye mra yeba asem kyekyerenche baako enso ewo ho a yeba ababetutu ne sre ene abasa. Hey, sawa, edi enso ne gu friji mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen alkaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Bada
for doctor bi na ka kire me na ye no kura me pese obi so hwe no wasesani nsu a wonom no nom kangen akalan water na oba hunu no kura me ka no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure yade na no kangen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kangen akalan water sa opa ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo ni kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Hey yo, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our brap and yin and Yasimi, and Ryan to me and co. Yeah, bono, obey say, China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabaman on Macassa. Onsen and Sayano, a canny sissy, yani sissy, and yani sissy, Bibi Pa, and their cosso. I'm worried for France and Tessa. And a madam for 1 country. Let's send that you with ya some kitchen. And you're not here for, or be a tea, make ye. Bama do Bribia, and saw your Hodru. The manager about no Irawadium, where a simple cry. A dribi was cement about shop, as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. News your the topa yes or the said remember you now friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer open? Open member friend a gang be a trap. Every was a cormampon, cement about shop, and then Miami I told be dronia brofudo do one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Happy Dank. Press our number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Gifted intelligence akawa hu biamu o mo amoma ntete efa nnwuma ahodo ho ama manfo tumi di ye wa abrabom empo de won ye nidaso wo be master enti wo be bia waso se wo be ye adwuma for nature gifted intelligence for aso ye na fa ho ko hye wo mo training nim wo mo ye training ahodo bi te say air condition installation, CCTV camera installation, GPS car tracking system ene nnwuma pi so pese wonya sika free YouTuber fa ho ba gifted intelligence no mo nche kwan no be fa forms 100 Ghana cedis was Sompa FM front desk training fee 300 cedis eno ano no na nso asi yedie kwan so gifted intelligence ashoye was Sompa FM abansro na se upenchemu bi afre number 0249 942 842 0249 942 842. Not stopped. Emrenu ni Shannon so 2022 FIFA World Cup no Jumadi ne Pomodena here on the 20th November 2022 na call Akwakoye on the 18th December 2022 na live commentary no Ebaba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Shannon so se ne ope analysis no ope de mu ede mu akona Ebaba live on Sompa TV the coaches akuku dama omunim de nebeba and after omo eba ne ball mu a omunim se ne niam city no ene ede omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne yina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France edi Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil edi Neymar ba Argentina enso edi Leo Messi ba na oh my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayew Oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba ababe jam na boa mane ma koye pa etimi edi ama dwumade no eba wa boboa no on Sompa 93.1 Sompa 98.9 Sompa TV no Shannon so se Predator win no ebe ramti achede bebre ebe kwa de ama ya refo ni etie for Sompa 2022 FIFA World Cup ebe krabewe Area
Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu a wutie no nonkron aboapa ho sima aduenu de woba no anya atena se maame memo akwaba ya ede be kasemu no maame wada roma memo akwaba bi ya ne pom te sei nyame adom ne mpai udin ufri na bai Abrepo Junction Abrepo Junction ya na udin e de sei Pacha from Equifrima Akua Efrima Krube akasa so Iframa nkwa de Kontase dase maame nwumrei de na de bedan yen a wo se yehwe na yemwa o nwumrei de boni bia nim ene me ba na wo ho no wo owo class wo wi school na mkofa na ba na mde nto adwuma mu ti adwuma sua no amu na ode nyemye Sompa 93.1 wo ye enti na osa wo ba ko kan ho me se ma setena me wo mu no edin me wo ye no me kasa me hu be ma se be ma hwe no a me hu bi ti nam se ye me ame de enti me gi se me hwe bibia modidiem de akola no pe na me toma no bag entoma wo me ba no ti ho no pa fun me se da to fun gudam se de makwa afuom na akwa aba no enti me so be ma ame ne ti ho no no asetena mu nye wo ya wo timi kura kasa uti kura na yese mi nkumwo ena me ka kire minua mema mo minua mema se wo mfa me ma na wale nti no anse me sesa me ne ma afiri ho ni nyina me ba me ka kire ni nyina se me ba me ka kire se ma ya ha ma ya ena se be me to me ho sa ni nyina me fra no ma ka kire bo ho me fra won so a wo mfa ena enra me ye me da ena me da e ma na ena me se me de ba be da mo me se me ton je ni no bo aye din me nya bi nton me kwa na makotwa no me de ka wa akire enti me so wo ye no sika me di ye no na ye nkofo sika wo mu sa ache enso me di we balance we na me di we balance we so wo mu je me do obi kura number wo me phone so ma hye ne da enti sanka wo akua na maka kire se ma miska na no na maka kire se wo ma miska na me fa nton ne ma me fa na ofa na otwe mienu nie na ofa enti ofa no na me friend me ka kire no na no me safra ka kire e wo de sesi a wo kan ya na wo je na me se da bia me ka kire obe afia nsuni me hu da enti me sraw me ka kire wo yo so gu mani mase me ka kire wo yo so na ade me nam me ka kire wo so na wo do me enti se da me sra no wo ye no me ye bibia wo bi nso sika enti me pesa me di nipa kora de ekoma no enti wo pa me wo mo number wo me phone so me mo afra wo mo me de wo mo ka ni nyina na wo tuatua wo mo ka de a me ni asem bia nya sa wo mfa skara ma me na me fa nko ma wo mo na masom nyume ma me na chese oba no wonne wo ka na mom wo ye no hwa wo hwe no ni sika wo de hwe no na wo gi ana nkofo sika wo ka kira me se wo ye adwuma ayi ne ho to no a obetua ka obe ye adwuma atua ka no anti wo hye obo se obe ye adwuma atua ka na eka sika se na wo gi afri ne ho na me wo ye no ne misika amasa no metimi akasa hwa me hwe metimi akasa be se 100 enti 170 mame na me fentu atua me ho aka na menya bi nsonso fa nton me to se kura me bayale me ba be ma me ni aba ma na hwe no me friends na say wanye ska akua woni di o me ba na me ba na jeska wo wo de to so mienu no e na onya abosume na me se se me ntu ha say ya me ba na woni di enti onya abosume mienu onya abosume no e na me tuba me fie enti me ya woni ma bibi nso wo fie no woni no kopa enti me wiawia me ho a sade ma me no wo hu me ni mapie nya sa me pie ya woni mba na beko wo suma kora ba kono kora ma no koto report so e na kakra me bana bana jeska e na ye di hwe na kakra e na mituba me fie no nti me tuba me fie bo no me ensan ma sore no makodi dwa oba ntoma adwom ti bebo be no nan no ni masa aduru efie honom na se me bana nya aduane adi e na wo so woni me wo wo ye sa fie honom a wo wo e ma me no wote honom no wo tanani saa enti da ba ko me so me ya no se ma obi di enam akwa akoto take away ebu matwitwa na akwa akoto steps na ayefro no da me hu tam kora nsuo toya be se 20 minutes time na nsuo ato aguso na ma me ne kokukuriye na ode to nche okunu no ba ne yaka kire no a omua enti da ba ha ko me wo ho no mo na mba no me free me ja no ho baaye no
ɛna me kɔɔ ya anɔpa na ahomakye me sɔre kɔɔ mba na me fie fo frɛ me sɛ na asɛ yare na wɔma me na dura anom ti me mra me hwɛ no ɛna me kɔɔ ya no wɔse ma ɛna me so da na maame akyekyere matare abɔ me mene na maame ya ne hwan maame no wo fie hɔ no akyekyere atare abɔ ne mene wɔ dae mu a wɔgya no no na wakɔfa tuo na wɔbɛto abɔ no ɛna me sɛ akuya wo yɛ nkyare bosome ma 40 days ma enso fa yɛ foto hɔ na bompa ye bodum ye nu abehu nyankopɔn ni munyam afi de me ba me fie no me ba fie na maka kyerɛ sɛ mentimi ma enti wɔn pɛ aduane ni na yɛ sɛ nkɔra na yɛ mienu wɔn pɛ aduane ni na wɔn pepa akɔra ho na ade akyea na maba me wo no nya de sɛ metim de na hyɛ akyire afi de me ba yɛ wɔ se ba ɛbɔ no mienu ɛkɔ donko kɔbɔ no mienu me bɛ pɛ aduane adi no etu atutu fie hɔ bɛ mprenum enti na me se na adwo awai na wose na me tian se wonkɔ wɔba na wonkɔ varandem wonkɔ dem mama se satu aboba ne bi me nso me bai ɛsa be se satu aboba ne bi be se 300 ɛne yɛde kɔ aba ma no wɔm fie wɔm busua fie na mama asɛm a wokan etu aboba na ni so tu aboba na se ani so tu aboba amani a mehu no me ba no ho no me ba no me ho asɛm bia ni hɔ yɛ na asɛm se me da doctor mba no ma se ma yɛ ha me mu hwɛ se si a me nim de besie me so me ba no nyina oni yɛ aka me ne me ba ma no oni yɛ aka le se tu aboba no e de kɔ sa atam na ba ma no na awu ene ye de tu aboba no kɔ kyerɛ ye de kɔ kyerɛ o si sunsun masɛm ti sa de a me mpa ba bi ntuma me ba no ntena na mpa ba bi me ka kyerɛ ba ma na me se akwala no no wɔtene da mu ena abetu no nti me sraw pa ba bi ma no ntena ena wo pɛ wo yɛ kɔtena akwapra mu an wo sa didi mu an sansam basabasa na wo sa didi mu an wo de betena makuru enti me sanara se maye ha me niska se me be ka no ho an wo fe di se ye de no kɔ yi me ba da hospital kura no no enkwai kura on family ye no mu a me hunu na no abema yi pamu ya na dwobre nsuo tɔ wa pamu ya don du ba ko no du mi enu kosi donko na be me kuru no wa pamu ya odi ka pamo me ba no de betch amante ne nsa ho we be yesa medie wo na nyo no ane ba no na tale 1000 kro nto bi hye ne da enti maka cho se aku ase ba bia me tie nya wo na ese wo yi me firi honom ense o ka kire me se me tena be ma no ho na se o ma me ska 10 kro me to aduane die ye enam se aku madwuma a me ye no ene na betimi de me ato aduane adi be ma no wo no wo mu ya me enti bo modena na afrasa na nka me se wo mo moa me na me ntum firi ho ma hu bibia se me ba no da ede no ko yi ya de no ko ji na yi ankase no mo se me fa yi nkoto mi na me nkotwa no photo na me de enko ne ya nkotwa no photo me ko am de akore koto ho no akuya me friend se be ma ni si ye no na be ma ne ba ho na me se kwaya wo de ye fa so no me ntimi nko ho me ko akuya ho me ko na akuya tu afifie ho kosi samre mini ba bia me ba ne tie enti sesi ano maami sesi ano susu se oba akuya no na betumi ama osika na obetumi atu afiri be ma ne nkyɛn ana me dia me moa me boa no no moa me boa no no so wode boa me hwɛ no sɛ sikani me de ne beto adwumam e wo hello fm me hwɛ no sɛ de sikani fi sa me ba akɔpɛ no me nya ne ya wiase ayadi me hwɛ no pa enti me sanara moa ha so wode boa me no ana me se wo moa me na nka me ntu firi wo ba no fie se ni me ba de hia akuya no ba no obenya be 20 be 5 me se uhu no de wani ko tu awisi hu no mfie se ni emre bi na me wodwom enti me te ho na me dwendwene saa ti me kɔ no me ne se uhu no mfie se ni adi be se me hu na che na me ka se emre bi na me wodwom enti me wa ho no mo a bi me yam hye mi ana me kɔ ba bia wote woni ba bia wote me ni ba bia wote wo frɛ na wo fa me frɛ no a na nkwala na fa kwala no timi ka se ye na nanke be ba ho ne ma me ne se ma ma ho otimi di akwala no kɔma no papa wo fa ase wo goso na awie na ne producer di nkomo no meten se wo se oba no se ne papa fi ababa wa bi atoka enti na wo susu wo se Mother's Day no meti hodin na me se ti aku enti won frɛ me kora Mother's Day no wode ma jama be okumase abontin so no Mother's Day no ho kora ma be kan kyerɛ me se ma me mo ne da enti meti hodin me be kodwom na me yɛ me frɛ me fra no wafa na wo so unim bibi na me se da bi na wo se me da ho kura me su na me se di asɛm wo sean me papa fie kura no ani yɛ se bayi wo ho no mo no unim sɛ awura ma da ka mu
Ana me se akuya o ha no kate nti uba no susu se adan mo fie hode na wo me de minim susu ya susu ma me wo me baba no sanka me be yi fokura no a enka fa tutu ma me enka ye firi o ma me ameme ho nto me ba ye minim se de sitie nti me ba no se me ye be yi fu a me ma kwa enka yi ma me Asem chief producer wadaroma mami asemi why there na fa Sompa 93.1. Mami asem abreho yi pa se obenyem oba abosome nkron eni emu awom yawo nyina na betete na mana nyini na kanyame aboa no akobedi diama biadie no enne mami na akɔwie ni sei na sɛdeɛ mami no si eka no sɛ yaw no ntino na asem no hunu ka awia no na abreho yi papa ma osusu sɛ ne ba no nim sɛ ne mami no sɛ bempraduasa wo baifo na yene ababa wana di nkomo yentie no nti wono susu sɛ saa nsie nso a ebia wonte won kada no okay, Mate, enyawe, me say, wo de wani hu o maame no, edi say. E pa cho say. Hello. Papa. Wani hu o maame edi say. Last year me hu. Last year ya. Okay, last year na be. Men ka ba ko better last year me hu. Last time when in the casa phone so yada ben. Last week. Oh now friend one now on the free war. On the free war. Again the cost war no man in them. Many problem. Medical cancer. Many problem here. Okay, that would the man miska. Men kai. One kai down the man miska. Okay. The patch didn't try. Maybe. I get na kasa. So, my cousin who now but me pe bia man. Bra. And ya tell who was it? Oh, mami. And you know we saw. And it's also the option even now. Okay, homa was so na se man na chesi bibi kitem yesa. But say ja empenifo so se bio se bi empenifo se enwan sani we so do baby oposa ne nsem. Hello. Oh. Papa mi ja so. So enwan sani we so oposa ne nsem mo maame. Abo maame ne be yeda. Mi be da. Last year when you who mommy me pacho sisi a wankasa wa wote hen fan no so maku he ya ko be safia who mommy de se achew se ni kwan se baneta ana family. Enya den. Next my own. And she men ko aburu na. Epia. It should be and see mine. No woman. Okay. I'm a dog not a prana. Let me know more yam to do a prana. To which of year 2 years. If you are a boy, I'm not the name, and I mean, I'm not happening. I'm not going to pay you. When Colabrim running an answer dance now, man, I should be 2-3 years and now 4 years. No one in that, my boy. It's a 3 years. And you're kind of massacre. Never press me in a minute.
And a idea. I said, me do you close to a idea. I and dear art and the Encacanta. I was about to Ghana and so we can you. And I'm sorry, I mean, me couldn't find me for sure. Nowadays. And no comment for family. Asem na just all drink a fine abefa so a o ma no be hwe wo mo From for better idea with the shop here no and could even say one text that the dynamic term when I am o ma me onko la bre mo ma me an sheda mfi wo ho me kapta na say bia we go ni ayefo yeah na che se wo boa untumi enyu ma me boni aye wo sa kwan no so mi wo me papa fie sede wo sori a wo bre wo ma ye hu wo dware wo mo nkra be ko school wo ti wo mo tempen kwane ade no ekobase wo munyini na se ekobase 2 years 3 years wo ma ye hwehwe wo da wonya so se be ye wo ya hello papa Mese sede wo kasa wo bre nkola yi hu na omanyini ware ni ade na ebedru baabi na ko be safe unhu nkola yi da na wo pese uhu wo na nkola yi di wo hu sisi a se be ye wo ye wo me pa so nka so hia me na manko enti se wo ma me enka se bra at least wo susu nya da agemfo ani nkohwe ne kakra hwe yesi se bi yesu kwa yija him biza waye no manhu anti wo ma me du baabi a wonya time nkohwe no ni ade oda form sese ya menya sure so betia te aduane adi Sompa 93.1 Oba yiwa o ma me da form sese ya se menya sure so betia se bi woto so kai time wa odi ma o ma miskei ebia o yare ni ade what say unia ba ko o yare ya o ta yare ya no die de pato akwa me papa fiaso ama wonne ma o ma me no opa nyina so neti ho so fiaso ade o ko ni go die different on no papa no ma me nyina neti o me sanke tinke ti kra no ko o yare. That means we have to be a cancer and a buyer to say. I have a part of what is different. Na unia sesebio unia mo unia me wona se o maame no papa o wona se niam ankoyi a se wo so no nua no so betimi aye bibi di aboa unia no medical cancer se me niam ankoyi sa medical cancer se niam ankoyi sa Ayiwa papa unim say asem bi wo wona o maame ntem won pese obeka e pato mini ni ase o mo ne bibi bia ana o ma abo me charge bibia me ba o se woni ni asem a e na wo ka se wo maame nkola